Koliko je naš jezički izraz važan u prvome susretu sa drugom osobom? I da li druga osoba motri samo na to kako se mi izražavamo, koje reči koristimo, ili su prisutni neki neverbalni signali koji se možda tek kasnije otkrivaju? Ja bih rekla da je važno jedno i drugo i treće i deseto, da jezik jeste važan zato što govori o našoj sposobnosti da prenesemo svet misli u ozvučeni svet, ali sa druge strane, ukoliko taj jezik ne prati unutrašnja sila, odnosno ako između naših reči i naše energije postoji neusaglašenost, onda onome ko nas sluša verovatno nećemo biti jasni, a dalekosežno nećemo biti ubedljivi da to zapravo mi jesmo. Mnogi se ljudi služe jezikom kao manipulativnim aparatom, da prikriju ponešto, da otkriju ono što im se čini važnim, a ja bih rekla da je jezik negde na sredini, između drugog čoveka i između nas. Dakle, ako se sasvim služimo jezikom i sve u njega uložimo, onda ćemo kroz druge aspekte ostati siromašni. Ako u jezik ne ulažemo ništa, jasno je da ćemo se drugom čoveku predstaviti kao neko ko ne uspeva da artikuliše svoje misli. Dakle, jezik jeste važan, ali nije sve što kažemo kroz jezik najvažnije.